Om Swastiastu. Idadane sareng sami sariwangi yang titiang. Sedurunge titiang laturan matur lugrayan titiang. Katuran rasa ngayu bahagia miwah dreda subakti majeng ring ide hiang para makawi rian tukang. Wata sakali ngasuh kertawaren nugrahan ide titiang. Asa budi ketalar idadane sareng sami presiden mepadu wadana ringkala sami becik lumanti ngemilati utsawa dharma wacana sani mapiketan ring pidabda utsawa dharma kita Kabupaten Bandung warsani mangkin mogi-mogi bokasan pidabda kadia sapuniki sayan 5 kawintenan yani bawastu presiden mikupoin ketatuan agama Hindu pindah ke permanan budaya Babi. Idadane sarang sami. Ungguwe ngatur dharma wacana titiang memurda. Dana punia prawartining bakti marga. Idadane sarang sami saniwangian titiang. Dana punia manut rentri pararta ini inggih asih Unia miwah bakti. Sile tunggil tuntunan agama Hindu sani tutut elengan sahe mardia. Dana punia. Kawit saking bahasa Jawi kuna sani mopi tegas. Weweh ring sesamen manusia sani kedasarin atau mana suci dermala tanpa meri. Kerana dana punia uyang tisam. Kalau tapisan kepireng ring jagade sakiwanda kantun arang umate sani seneng medana dunia. Napi mawinan kadia sapunika penangkane punika nenda jawetan tios wanta sangkaning sengke saha mewah pisan dari kala dulu atau brangel. Ander kawawahin atuk rasa sayang nyani ring pedruyani ring pusaka suci sarasa murcaya seloka 107 dasa sio kadi asap apaan ring teripuan tan anu mewah kegawayani ini sangkeng dana ageng ikan terus nering ati apaan ulinding kesakitan ikan ada ketemu tegasiku ring jaga 3 deputi neta mewah kekardinin lianan ring modana punya pindah mewah kemargian sangka banget leket anak kiring arte berana dua sangkani tuyu saha mewah bisa trikala kemuliaan ada berada tiosan ring punika idedani ade taler sari dulung tatas uni indek kewe tenang jane punya duani kadia sapunika ringgala sani becek kadi makin miring bausa mogi-mogi wejan pikanahipun ringkiraden sareng sami. Idadane sareng sami saking kusumayati dia. Iraga maulep ring jagate puniki nentan presiden urip neraga pasti macang lunas tuang ring sesamen manusia. Unika mawina iraga. Buat nawe tenape ketarsane becek ring pesematona. Dewa sawitra kantiang berdasar susman tatua asih rasa kumanyama segilek segulut selunglung sebayang aku tulung tinulung ristroning keuripan berharapan untuk kemargian dan ring pustaka suci nyajer wejen munggoh kadi asap tiap tem pun cita magrada tegesipun unaya ngarte beranane punika manut perbuatan nyami
Sampunang keikat oleh Arte Brane, aler sampunang kepel ring Arte Brane. Daging sastra punika idedani, mungkin ini diraga sarang sami, mangdani presiden nabdak kewigunan artani. Rian tukang, Arte Brane saninenten patut kewigunan itu, pasti ke pacang ngawatuan sarwa wencana. Beda kadi keanggen memunya, macam-macam, memati-mati janmu, taler keanggen ulurin idria, kemargia parilaksana saninenten patut, mewastu, metemahan di piring raga, rebat jalanan Arte Brane, sarang semeton miwasawi terkanti. Ini sarang sami. Yani presiden untuk iraga nabda pemargin artani punika. Macantan kisah kesukatan keuripan skala kelawan skala presiden kebolehan. Ring pusaka suci sarasa mucaya sloka satali. Keudahan kadi asap. Nang ikang kana kedana. Godana bumi dana. Kasih pawitra ika. Pawitra ngaraning manggilangaken klese lawan menekaken ring suwarga loka. Tegasih. Anaknya sane presiden mempedana emas. Banteng makemilah mempedana tanah. Dahak utama pisan kesukertane. Kesukertane punika ya gicalang sebel kandang apa glaser ring angga saya dia agar kaget pemargi rikala dicap ke suatu irani daging seloka punika mencantan pisan dan punia maka perawartini murid presiden ngeruat sadaring papa glaser ring angga saya dia agar kaget pemargi rauh ke suatu Tiosan dari punika, waduh, taler keuningin, napi kewangan, sani dados ke danaya. Idedani sarang sami sani musti kaya dia. Ide sang sujana sani sampun waget ring sastra kedia nikah. Sani pemarap suami Wiwekananda mausa. Uentan ketiga sani dados ke danaya. Yang pertama, Dharma Dana. Dharma Dana inggih punika dana punika sani berupa tuntunan budi pekerti luhur sejroning kemargian suwedarmani agama. Sani keping kalih Widya Dana inggih punika dana punika sani berupa keweruhan utawi hakiwan. Lalu sani keping tiga Arte Dana. Arte dana inggih punika dana punika sani berupa arte brana minakadi jinah emas banteng tanah makam jiwa arte brana sani diana perjalanan piranti ketiga punika idedani iraga presiden kemargian dana punia ia tiastur akide sakiwatan manut bebuat sangsani latihan ini kepunika. Ris Jeroning Pustaka Suci Sarasa Mucaya Sloka 1 Sieda Sesi. Kadi Asam. Rana Santapa Nirwista Kaki Niopi Maha Pala Anya Yopa Cita Dapta Naparati Sahasraca terkesih. Ya di astona kidek karena punyami sakewangan manut sekali sani kesaratan utang pisan palani. Ya di aston akeh wiyaki pewewe sakewangan nenten manut sekali sani kesaratan ampun punya. Kadia sapunika sani patut elingan rekada iraga baca ngemargian dana punya. Idedani sareng sami sani wangian tidian.
Menawi dedane kantun eling ring itihasa ramoyan. Kebausan ini pemargi biwa kewicaksanaan ide sang daserade. Dari kala medana-dana ring panjak-panjak kidani. Sejeroning namdap jagat ayu kieu. Ring kekawin ramoyan. Gaugahan kadi asal puji. Ino anda krepanaya wine nguni-nguni dang yang dang acarya artosipun jalma saniniste Buddha miwah kelaran punika sane kesuecane napi male majeng reng ide sang meraga suci miwah ide pandita napi daging kekawin punika ide dane macam tan pisan anake sane presiden katurin dana punya patut taler kauningin mang dana punyane mapi keno saha presiden nicapang kesuketan rikeun lipan sampuna madana-dana ring sang salinetan memuatkan manda tanir gawe gandeng dunyani. Yaning sekali sani munggo ring atar wewede mandala tiga. Sakta hasta sama harap sahasra hasta sama kira. Atau berana sani kemuliaan atuk sekaya tangan satus. Yud puniayang atuk sekaya tangan sebab. Asa punika agar sekali sani munggo ring kekawin niti sastra kadi asam. Sira sang aweh sudangil. Ri sirang dana ipe pasumil nispala ike. Sang sapu sira uki. Jadi pacang dibakang peweweh ring sang sane sugih arte brangil. Peweweh dane nenta pisan. Ikadang uwes suara sungan bojana arti saya isbalanya mah. Asa puni ketager sang sane sampun warak iya ning malih wehin ajengan kelangkung pisan dan dikenom. Idane sarang sami sani kusumayan titian. Yani ciptaan titian pengringkas dharma wacana puniki inggih punika. Yang pertama, dana punia inggih punika. Wewer ring sesamain manusia saling kedasari nantuk mana suci nirmala anu saling kepingkan. Ketiga wilangan dana punia manut sang saning ngulatian inggih punika. Dharma dana widya dana miwah arte dana saling kepingkan. Sari patut katurin dana punia inggih punika. Jalma saning nisda Buddha kelarang maka miwah iya sambate suci. Dari sani keping dana punya silih ya perawar tining bakti marga serona ngemargiang suwadar maning agama keakhir jujur kesukertan jaga. Kita dani sarang sama riatukan dana punia punika dahat mau tamu sahawiakti pinget pisah. Dia matur paungu majeng regi dani kerama hidup sarang sami ngiring limbahkan saha margian manani presiden jujur kesentosan urip moksakam jaga ditaya jahiti damai. Itu dani sarang sami sani wangian titian watasa punika daging dharma wacana presiden aturan titian ringgalahi sari cek puniki bogi-bogi wenten dikenok nyami. Nah wenten atau titian sanin temanut ring arsan idedani sarang sami lugrayan titian lunas aduh renang penyampuran rebur beraya sang si satu sakti bogi-bogi desangnya widisa temicayang atau berana ring iraga sami angin ngardi kesukertan jaga. Maka saling ngatur uktan titian antuk parang sang. Om Santi
Santi, Santi.